إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد sumanyeme wanda nyemoshi manche ofi moni esumona eke be koklo ehawo wambile ni neke bine efe se namo ehawo jele minke wose na gbegbile no fe wabacha woni kasimo no ye woloniji la ilaha illa Allah noni wakani ye masjid name nda ho Masjid Sahaba mwene wabaje shikeje uchile mihini wakawani kasimo bana gbiye sumanya me page ni wabaje wani kasimo shikeje naam wani le long bla mi lolo ken ha wo ake ko agbojin kegbe na ni na ken kelma ni ji la ilaha illallah ne ehin ine ke la ilaha illallah afdalu dhikr jami la ilaha illallah afdalu ما يستعين به العبد عند النزول الشدائد إنه وشيله من كاني نهو وكاني لا إله إلا الله ونيل الله محمد بن سعيد رسلان حفظه الله إكا نكا يمونيجي لا إله إلا الله نه أفضل ما يستعين به العبد عند نزول الشدائد إفي نوفينو نينيون كباتا ووامو إفي نوفينو نينيون باتشيتا كتا ووامو كجل نيمو مانشو فيغو لا إله إلا الله ني أوكباتا ووامو كجل نيمو مانشو فيغو if a word fair word if a no fair no ba use ake o kenta o wa mo ke jele nyu mo mancho fe engo ke ewe mo ne if fa noji aye ewe mo adua different sort we ni ke ja ka chi hawo mo ko iba o no o ka ne ke dua ne ke hani nyu mo mancho fe awo ne ke hawo mo ne ke je o no dua sort we ekoji la ilaha illallah kemo ni la ilaha illallah huwa efeneke duwa na efeni obake yebeni minni hawmoko ekpelekeshi alo hawmoko ibeba nina ko ke la ilaha illallah efe duwa fe duwa ni obake yebeni minni hawmoko ekpelekeshi yaneke hewo wanile lo chano ake fakad akhraja al-Bukhari Imam Bukhari hawa neken hadith ne ni moni nu neken hadith ne ke jagbalo Muhammad sallallahu alaihi wasallam na alo moni ko wo ke ko neken hadith ne ji Salama radiyallahu anha qalat Salama ke ake istaqadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam min al-layl wa huwa yaqul bi ko gbalo Muhammad sallallahu alaihi wasallam iteshi yajina mumli وهو يقول ني ايويني كاكه ماذا انزل الليله من الفتن نكايني كلا اله الا الله وهو يقول لا اله الا الله بل صلى الله عليه وسلم ني اهي تشي ني بون ويمو e bon ke mo ake la ilaha illa Allah madha unzila al-layla min al-fitna
me haumoni akpeleke leshi yene kenje na mone emline me haumoni akpeleke leshi yene kenje na mone emline bala Muhammad sallallahu alaihi wasallam beni minni achole akashi akpeleke haumo isrotu eshi keba shipon ne no alo keba jele emniye noni eketa wo wamo keje neke haumo ne minji eke la ilaha illallah ni no fero ni bala Muhammad sallallahu alaihi wasallam iba chu sake no jino ne ke ba tawo Accra bacha afabanfo keje haumo mli keje ni woman chofengo keje haumo ko ni application e chon akeshi no jino ni fefe keje akeshi o tawo ni woman chofe afohi Accra bacha keje haumo mli nono ba noni ke o ke binyumo jila ilaha illallah no ewa mene ji haumo keje akeshi ake haumo eba haumo ni loji haumo noko benu o ke ba tawo wamo keje le nyumo mancho fe ngo wiemo ko be no ko ba tawo wamo keje nyumo mancho fe ngo fe no o ba ka ke la ilaha illallah no bala mo sallallahu alaihi wasallam ke mada unzila al-layla min al-fitani me haumo ina akpele ke le shi ya ne keje na mo ne mline mada unzila layla min al-khazain min jino ne akpele ke le shi me al-khazain nike ni jun Meji chechure. Okay, no ji shino na achone kake al-khazaine. Ona ke chuchubiye. Amenyoni amejuni ka amenibiye. Ameye trankoni ameke womi. Loji a baba oji khazai no that is the word no ke wa achon ishi mini nikeni ni akpelekeleshi yenekeje na moneme jejuri jitri ele la ka ke wenye mana ke nyenche ninka konlile juni surat no he wa barmo sallallahu alaihi wasallam me treasure shi na akpelekele shi ye je na mo na emliye which means akpeleke ha mo shi na akpeleke ni na mo ashi ne fe ku e oni ne she no beja kenyi ngo wa mo dan oni ne ba she no ha mo onyo ku ka je ono beja nyi ngo man chofi e wa bo ne ji ne ke ha mo na ke je ono ne ne ke ni ke ni treasure ne na akpelekele shi une oni ne nye o she e she no beja nyi ngo man chofi e wa bo ni ha mo no ba wo ke je ono ke no ko no ta ono ni ya she no no fe no ke ba ta wa mo no nyo receive ne ke ni ne e bet mo la ilaha illallah no ba ke la ilaha illallah bar mo sallallahu alaihi wasallam ke man yuqizu sawahib al hujurat namo achi ye chuyamni aka ameweli ameteshi kam min kasiyatin fi dunya ariyatin yawm al qiyamah ike bibi ni obana kashi me obana you ni watade alo me na me watade ya jele mini shi wasa na gbebile no ambate shi na me hiya ameyaya mahallu shahid noni wako wono mima ikeje ke ha hadis ne na ke ba ji akeshi balamo sallallahu alaihi wasallam itawo wa mo keje nyi wo man chofe ngo ni ewo ne ke ha mo ne keje eno ni itawo wa mo keje nyi wo man chofe ngo ko ni no na pelekele shi ne ji noko ni papa efese namo ihale eneji mahall shahid wa kad akhraj abu ya'la wa ibn adi abu ya'la ka ibn adi ame hawa ne ke hadith ne wa hasanahu al albani nasiruddin albani ekene ke hadith ne hadith ni akafiyo no mema hadith hasan ni min riwayat abi hurairah radiyallahu anhu noni anaka je noni aba hurairah radiyallahu anhu narrate qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam aba hurairah ke bala muhammad sallallahu alaihi wasallam ke
akthiru min shahadati alla ilaha illallah nyafo la ilaha illallah kemo akthiru min shahadati alla ilaha illallah nyafo la ilaha illallah kemo mini jona ka me fo kemo ame fo kemo akeshimoko beni sake ajale ke anokwali bejale nyumoko meto ame fo ne kemo la ilaha illallah qabla an yuhala bainakum wa bainaha dani abachi bokelete eja ke be ko baba na abachi boke la ilaha illallah te ikemo ifise na moko ihabo no iwo wo fo la ilaha illallah kemo dani be ko aba ni abachi boke la ilaha illallah te ni onye oke to beni farao la'natullahi alayhi beni mini mose tawake jengo kenkle ake eke la ilaha illallah ni eke la ilaha illallah wa shimo eke ana rabbukumul a'la mijinya nyumo moni dafi moni mose klemo ake shin enyumo ni ina gbe mi ni tawo ni ke ya ka ke la ilaha illallah amantu billadhi amanat bihi banu israil ehe no ni israel se amehi ameye nyumo manchofi ahala yeto e qur'an mi ake shipako which means na kan be ami achi leke la ilaha illallah wa achi ameti wa barwan sallallahu alaihi wasallam akthiru min shahadati allah ilaha illallah qabla an yuhala bainakum wa bainaha dani ayachi bokelati ni onagbe ni oke walakinuha mautakum dani nyake anye ha anye gbohiye meni ka ke walakinuha mautakum gbohi na chon e bi ejeje mo ni egbo mo no ba dun e no ba ka ke la ilaha illallah to mo be ni me ko me ke me gbo e ka me ke ni na le la ilaha illallah la ilaha illallah je na ka ji me na cho ka ke al mauta na al muhtadir mo ni gbeli e ba ko iba ni gbeli e ba ngole neke mone leji mona ke o ke la ilaha illallah we mini awa ka o ke la ilaha illallah ye neke he ne koni le wenye ke no o ye gbe no ba ke mo la ilaha illallah to be ni gba mo sallallahu alaihi wasallam ike e an la ka shi ya am qul la ilaha illallah ke mo la ilaha shi je ni gbonyu na chi achi tan bi aka shi nye ka la ilaha illallah nye ka nye ha nye gbohiye no eju aka ke mo egbo da na ba ka ke la ilaha illallah ka be mi fe ele no ni ji la ilaha illallah febo shi no na choji ye be ni mi ni gbele ana okadi ni cho aka ne ke gbomone e shi je ye no no ba ke je aka qul la ilaha illallah alo ke mo la ilaha illallah akalahu ibaka ne ke la ilaha illallah ne wa ana bi hurairata anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala nakeno anaka jaba hurairah radiyallahu an bala muhammad sallallahu alaihi wasallam kake man halafa minkum faqala fi halfi mo fe mo no kakita ni oba yue yo kita kama mi billata wal uzza inke na ko le kakita mono ba ko ke na ko le kakita ame waji ko ba gbe agboya alo ke aboya nkakita alo ke tuble nu nkakita mo fe mo wa ko ke tuble nu nkakita alo aboya nkakita alo ke na ko le nkakita o tublo bi emi ni jame no no ke o ke lata ka uzza ko ya kakita no ke wallata wal uzza o ke min kakita ke lata ka uzza kafara ni kono jia keshi falyaqul la ilaha illallah mo fe mo no ya kakita no ya che lata ka uzza noni ba chumo ne ke to mo no botemine ke mo la ilaha illallah no ke ja ko ya kakita no ke o kakita ke na koli alo o kakita ke o ningbonyobu min kakita ke buni nimba kami kemo la ilaha illallah kemo la ilaha no jino ni ba chumo na kan tomo wulu en oton wa man qala li sahibihi mo fe mo no ke onyami ake ta'al uqamirk bani wo sha aso mo fe mo no ba ke onyami ake bani wo sha aso faliyatasaddaq boneke mone ya fi sadaka
no ji kafara ke hana ke wi mo ni jona ne fi mo sadaka ko no nyame no ke la ka shi aw ma ba no tra 5 fana be no ni ko no ji ya fi sadaka wa rawa al-Bazzari wal Bayhaqi fi ash-Shu'ab Imam Bazzari nakaino Imam Bayhaqi amenareti yanake wolone emni wa sahahu Albani amenareti ne Nasiruddin Albani ike sahihi ni min riwayat Abi Huraira nakano anaka jaba Huraira lekjimoni inu kejabalo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngo qala Abu Huraira ka radiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bal Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka man qala la ilaha illa Allah mo fẹ́ mo no ba ke la ilaha illa Allah mo fẹ́ mo no ba ka ke mo ko beni isake ajale ke anokwale bejale nyi mo man chofe e kometo e mo ni ba ke na ke nafa'athu yawman min dahri wase ko ke e ba fi se na mo yabo wase ko ke na ke wi mo ne ba fi se na mo yabo yusibuhu ba'da dhalika ma asaba qabla dhalika alo ba'da yusibuhu qabla dhalika ma asaba no fe no ni ba ni nale dani se na mo ne ba ba ni ya ni nale shi wose ko ken e ba fi se na mo ya le wa yustahabu takraruha inda al-maut wal shidda asumono o repeat o ba repeat e mi na taje o ba boy o ke le hibo o ba boy o ba repeat o ba ke le hibo ya beni milni bele bomoni bele be ba ni asmono ke beni mini hawo mo ekbele ke shi ke mo la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah no ke petro ti we no ni peni ba pon wo ja ke nye ka ke la ilaha illallah nye ka blame a party any te ke party any ba je amameji price no ko beni adesa ko control nyumo man to fini control no fe no نعم قال فقد أخرج البخاري إمام البخاري ناريتي كوكلكو من رواية عائشة رضي الله عنها قالت عائشة رضي الله عنها يدي كياك في احتضار الرسول صلى الله عليه وسلم يبني مني بلي بإبانو بل محمد صلى الله عليه وسلم وبين يديه إناء فيه ماء بل محمد صلى الله عليه وسلم kap ko majame ninu yamini alo chinsi ko mehi ninu yamini faja'ala yudkhilu yadayhi fil ma bal sallallahu alaihi wasallam ni bon ake ekeni ni bawo ne kenu nemi fayamsahu bihima wajha ni ke ba chumo ehi wa yaqul bal sallallahu alaihi wasallam ke ake la ilaha illa Allah mokobe ni saka ajala ke anokwale bejala ni mo man chofi e kometu inna lil mauti la sakarat ikelele gbele ni ji gbele e tema ke ga gbele ni ji gbele e pimo e menawa gbele nawa inna lil mauti la sakarat lele gbele nawa ni ene jinoni ni lelo ayu o keja ke shame ba ne ke yi chone keja ke chi balomo sallallahu alaihi wasallam na beni enugbele han namo eko ni ba ka keshi ni lejimo ni afi eno melo fi mo femo sallallahu alaihi wasallam shilololo e kenu shishwa ehi ni ka ke inna lil mauti la sakarat no le akeshi bele nawa وقد روى ابن حبان في صحيحه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه نكانو ابن حبان له إناريت يا إولونا تشول صحيح ابن حبان يا إمني نوني أنا كجا أبا هريرة إنغو رضي الله عنه قال أبا هريرة كاكي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بala Muhammad sallallahu alaihi wasallam kake lakinu mautakum la ilaha illa Allah nyaka anya ha me ni ba shi je yanyate amliye nyaka anya ha me ni ba shi je yanyate amliye
mini nyaba ke la ilaha illallah ake moko beni sa ke ajale ke ano kwade bejale nyimo mancho fe ko meto no kaje ake shimoko ana o kadi ake shimoko nshije sane meni ye dwemo abenkele je abashia meni amebe dwemo je abashia meni amebe dwemo meni ameye dwemo na amele no mini ameyo amesani ashine kenina ha ni isaake Muslim fe Muslim ni ofi oji medical doctor Muslim fe Muslim alo nurse fe nurse no ji ofi oko hila me sani only ne ken hadith ne ke Muslim jibu ke hani ke una ne ke okadi ye Muslim ko ni ba shi je no o wale ke ne ke wie mone ni o wale ake o ba ke ne ke wie mone no yo ka igbala mo sallallahu alaihi wasallam ke lakinu mautakum la ilaha illa allah nyaka nyaha nyemeni bashije nyati amene nyaka la ilaha illa allah fa innahu man kana akhir kalamihi la ilaha illa allah eja ke mo fe mo ni ona wiye mo aji la ilaha illa allah inda al maut ya ogbele bi amene beri mi no shije dakhala al janna yawman min ad dahr bi koke ibabote janna وإن أصابه قبل ذلك ما أصاب كجا كان هاو مكو اني نال داني نكن سينا موني ابا كجا كان هو مكو بو باني نال كين نكن سينا موني ابانا لا اله الا الله ني كين ابانا هيسه وسه كو كين بانا وروى أحمد وأبو داود والحاكم وصححه الألباني من رواية معاذ بن جبل رضي الله عنه قال معاذ بن جبل يني كياكي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة مفهموني نبي موجي لا إله إلا الله بابوت الجنة وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الأنصار بالمون صلى الله عليه وسلم أصلا مكو يا أنصار بيعملي نجي مدينة بيه because where me Sahaba say Madina bi ni where Sahaba say Makkah bi no Madina bi moni Quran cha ma kashi al ansar e aslamu go yamati faqala ya khalu qul la ilaha illa allah ni kya kashi e uncle kemo la ilaha illa allah bar mo sallallahu alaihi wasallam kala faqala akhalun am ni na ke mone ni gbele nshi gbele ewe ba ngole ne eke ani ankele no chion mami se alo papa se alo mami se ono shi nyano no ni o chonji akhalun am because ka ke al khale o anko ke jo mami se al-amme o anko ke joba passe no neke mone bi bar sallallahu alaihi wasallam ke emintino neji ke jama mise alo ke jaba passe qal bar sallallahu alaihi wasallam ke bal khal ike khal ke jama mise qal fa khairul li no neke moni ba shi jene ike ke fa khairul li ana aqula la ilaha illa allah ano nake no jinon ba fe se namo ihami ake enke la ilaha illallah qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam na'am bal mo sallallahu alaihi wasallam ke kono nake hadith ne shi bal mo sallallahu alaihi wasallam ke na'am ene ji hadith se shi no ipele no ake shi because mo bi ake shi o nake iba no jinno ko papa ke hami dani mashiji balo ke bal mo sallallahu alaihi wasallam ke wala yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha na kanji be ni nyongo kele ni na kanji be ni ke jimbi ake mono na gbe wi mo ba chon la ilaha illallah o ba bote jan bar mo sallallahu alaihi wasallam ke engono ake e ba pe se na mo ehamo wa an sa'id ibn musayyab an abihi annahu akhbara ana yomo ka sa'id ibn musayyab ay lemu e ko yomo na ke je e papa ngo in jam meaning ke
rawahu Ahmad wa Abu Ya'la wal Bazzar many amenarate neke hadith ne obana neke Ahmad wolum na kana Abu Ya'la lahu narrated na kana Bazzar lahu narrate neke hadith ne na hadith una anaka je Saīd ibn Musayyab ni Saīd ibn Musayyab kewa kashi ipapa gbale annahu akabeni yemo yo ji lamma hadarat aba talibun al-wafat beni mini bele ibake ibango Abu Talib balmon sallallahu alaihi wasallam yankole ja'ahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam balmon sallallahu alaihi wasallam ba engo fawajada indahu aba jahl ibn Hisham ne banina Abu Jahl ni eye ankole je wa Abdullah ibn Abi Umay ke Abdullah ibn Abi Umay ibn al-Mughira balmon sallallahu alaihi wasallam iba ankole je ni banina ne ke me nyone je me ni me ke me nyone mushrikaini original be wale Abu Jahl kawanu ko ibla wale Abu Jahl Muslim sai ce la kashi Abu Jahl ni mushrika ya ce la ka Abul Hakam mine wa Muslim sai ce la kashi Abu Jahl mine wa mushrik sai ce la ka Abul Hakam kaka Abul Hakam it means money or wisdom che kake wisdom e chajile leji che ke ha wisdom mini hewo keji akashi abana ba plot against Islam ke Muslims se mo fe mo ba anye na ewie be bo abetwe mo fe mo ko ba mene ba ka fe neke mene ba ka ke neke mene ba ka ke neke no ni le ba ke leji final no dane le ideas ni ke ba wicked ones say noni ba against Islam leji noni ke ba ne wo beni I use susu mo ke chuo ke fio ni phone ni ke ba ke dabi kenye fi ne kenye le how money ba ni nawo nye ha wo ya le ne ke e kan ba ke energy na wulu ba ke energy na wulu no na me chela ke shi wisdom che ni Muslim say won chela ke ichogbolo ache Muslim say won chela ke ichogbolo ache mi na me chela ke ichogbolo ache because mo fe mo ni onuko Islam shishin jahili jibu no hewo dani Islam baba shingile na me hie acho na kan shingile ha ke ignorant day ichogbolo abi asolil jahili because na kan be no na me nye fe je Jamɔ'ɔ ko ni je wen wajin ke ni bi ajamo no amecha Abu Jahl akeshi amecha Abul Hakam ake Abul Jahl no na ke jibini ameja be no mi ni le wa ko ke je na mi Muslim say ameje Abu Jahl lo ameje ko e sale lo e sale no manya wa chemo ko gbe ni sale manye kenye kenye ko ni maji ko ke manye lebe manye because be na ka Abu Jahl e sale lo e sale e ja ke ni fon fen le ichu ejo ni ke ja ke sho ye ni le ani oba wie mo ba plan oba ha plan na ka against nyumo jamo da bi obe ni le no sana che wa ka shi ichu gbolo ache no ka ja ka shi mo ko ke no ni je eke nile koba ni je nile papa ni ayegbe na cho la ka ichu gbolo be fe be ni ti school ke pashi ye ma ke eti egbe school na ya Oxford ne shi Oxford ne ti Saudiya ne je Saudiya ne ti Sudan ne ti Germany ne ti ne ke e pashi e kase no fe no ni no le ke ba je nile ni a cho la ka shi jahal a cho la ke jahal
wakemo kwa kashi ibenile na ke kwe bene ole neti eti hineke je usaso obenyi moni ejajewo no Abu Jahal barmo sallallahu alaihi wasallam na me yene ke hine ne bani na me mini jino ni tino barmo sallallahu alaihi wasallam ne bon da'awa fe me ke ya am ne ba le da'awa ke lewa ya am uncle eke uncle qul la ilaha illallah kema la ilaha illallah Abu Jahal na moni e papa nyemeni no uncle no ake amme e papa se no ji amme Abu Talib afwa no ji amme ne ke qul la ilaha illallah kema la ilaha illallah kalimatan e ke yemone ashhadu laka biha inda Allah inke ba yuda se ya habo ya nyumo man chofe mo kemo ne ke kelma ne inke ba yuda se inke ba yuda se ya habo ya nyumo man chofe mo fa qala Abu Jahl na Abu Jahl ne use method ko wa Abdullah ibn Abi Umay ke Abdullah ibn Abi Umay ba ma ayani na ma jam bala mo be ni bala mo sala fe da'awa ba me hu amen kuma da'awa no je tomoni ni oya ni na bid'a nyo yehi e ka chimbo ba ka sho ba fo sunna cheka yo sunna amedumo gbonyo bule ki na men fe bid'a bo fe mo sunna amete go mi na men fe bid'a bo fe mo sunna no gba won sala ne be ba ni na me be le aka shi me ni ta shi problems enyo e be ba ni na ele ake ha o mo wuji enyo e be ba ni na shi no echi le gba aka shi ba fe da'awa no bo keje aka she ko otehe ko ni ona ake mala nko e bajeme ni efi ne we wa agwada etu egbe she etu egbe no epe mi e ko ba na ka sunna e ko keti don't do that urawa ni ene efi egbe yo shu alomini alo no ba jo na je ni gbagba ni alo le no ya ke no kan ni ne wo igbe iye na kan be ami anako kafiri original toma Abu Jahal even beya min bi no chela kashi mene ji yino bi na Fir'auna Abu Jahal be ko kula ka chela jin Fir'auna hadhihi al-umma me kuma chola kashi leji Fir'auna yana kan bi ne mni yino bi na me Fir'auna ne be Israel se ya me no yino bi na me Fir'auna ne shini ba masala sa be mani na le mini efe echin legbe no efe benefe da botwe bene ba masala sa fe dawa ne ke ankala ke kemo la ilaha illa Allah mai inke baye o he odasiye fa qala Abu Jahl wa Abdullah ibn Abi Umay ni ameyenyo na ameke akashi ya Aba Talib Aba Talib atargabu an millati Abdul Muttalib no o fon gbeni o papa shi hambo o fon cho fon lo o foneke gbene o chofon falam yazar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala masala sai bo ametu ekula je bono ba ka ka o fo eno debate me dabi e ko ya me kula ne te no ne ka kashi ya am qul la ilaha illa Allah e ke ankala ka kemo la ilaha illa Allah wa yaudani litilka almaqala amehu amen repeat the same thing amen fi da'wa o kweno shi o papa gbe ni shi an bo cho fon selo balman sallallahu alaihi wasallam e fi da'wa qul la ilaha illa Allah hatta qala Abu Talib menenke balohun ke ahun Abu Talib ke akhir ma kallamahum nagbi noni ke amefen jake huwa ala millati Abdul Muttalib ike eye papa gbe ni papa shi haleno niji won jamo gbe ike enyeno wa aba an yaqula la ilaha illa Allah ni ikpele kwa ke ba ke la ilaha illa Allah fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni balmo sallallahu alaihi wasallam ke ama wallahi la astaghfiranna lak min ka kita ke nyimbo mabbi nyimbo ni ko Ishaa kebo ma lam unha ank kaji achi mi ba ke nkabi mabi ma
فأنزل الله تعالى فيه نيني وما نشوفي بريك نكا يمونيشي وما كان للنبي أن يستغفر للمشركين إسا كبالو يا توا آية إكاكشي ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين نكاجي آية جزاكم الله خير وبارك الله فيكم إكا إسا أكا موني إجي مشرك نقبل مو صلى الله عليه وسلم يبعثي الدعاء إيهالي نكاينو إسا أكا موني إجي مشرك هيالي لوي بعثي الدعاء إيهالي maybe يبني من إيشيجي يبني من إيشيجي متفق عليه بخاري كمسلم ناريسي لكن حديثنا وأفضل الحسنات نيم باكا نيفي نيم باكا فين نو بافي نوجي لا إله إلا الله نوجي لا إله إلا الله نو باكي نو فين نو مو فين مو بافي كبو كي لا إله إلا الله او تشونو تشومو باكا فين مو فين مو نو بجا أمنو نا مكي نيجي نو ني أمكي نو فيتا نوجي نو نا متشونو تشومو فين عن أبي هريرة عن أبي ذر رضي الله عنه أنا يومنا كجاب ذر رضي الله عنه قال إيوني كاك قلت يا رسول الله إن كاك أو بالمام صلى الله عليه وسلم أوصيني ومنا قال بالمام صلى الله عليه وسلم إذا عملت سيئة كأو تشنو فونكوه فأتبعها حسنة تمهها hani no chumo kpakpa aba chumo na kenu chumo fo chumo kpakpa ke hani chumo na kenu chumo fo ne ko chumo kpakpa ke hani chumo na kenu chumo fo ne chumo kpakpa ke nyese na ike قلت يا رسول الله أوصئني قال إذا عملت سيئة فأتبعها hasanatan ke o chunu chumo fon ke no chumo papa anyese tamhu ha ke ade chumole قال فقلت ابو ذر كان كياك يا رسول الله امن الحسنات لا اله الا الله ان لا اله الا الله وفيت ان بي no chumo papa hello قال بل ما صلى الله عليه وسلم هي افضل الحسنات efeni chuma papa fe ni chuma papa no ba chu la ilaha illallah fe fe rawahu ahmad warawa hadith na plani wakani wa babao ne waga wo yichi amene alo kiti waya na kanjibe ni wanyele warawa ibn majah hu inarit wal hakim wa ghayruhuma na kaino hakim sahib al mustadrak lahu inarit yake wa sahahu al albani nasiruddin albani wa ghayru kemo koko me hu kana kan hadith na sahih ana yomona ke abdullah ibn radiyallahu anhuma qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam barma sallallahu alaihi wasallam kake yusahu bi rajulin min ummati ake nunko baba ya in al'umma amine yusah akele baba ya in ummata in yi no biya amine ne ke mone aba mole ke ba yawmal qiyama mebe akele baba yawmal qiyama ya wasena ga bileno nakani ala ru'usil khalaiq ya adebo efen ahin agba jiele aba mo le ke ba adebo efen ahin akere ba adebo efen ahin mo fe mo nale abu ni mo fe mo nale fayunsharu lahu 99 sijilla ni ake files be ba shuwe ehin ake files be ba shuwe ehin nyɔnma ne ho ke ne ho na kan jigan nyaha me gan na kan jigan nyɔnma ne ho ke ne ho file son ni na ke mo ne enu chumo ne chu ye jelebe
ni ba inhye gele mi afi ni ye file say ne ka close na ke file ka agbele ko close 99 na akaba ha na ke mone ake no no chumo eno chu kullu sijillin mad al basar file ekeleke lemo hini ehingbe ni na show hini ke edumobie ni banye ni na gbonko ate na kan file ekele yo na kan no elemo yo file daleke lemo hini ehingbe ni na show moko ene ke edumobie ne banye na katamanto ke no ko echiku ehi alo je naga moko hu enye ena because of him by a week ena me fe yen gbe jele she was an agbe bile no wa basaruka al yawm hadid me po ba kan him no ne ba chi noko me kan him no ne ba chi onoko no na ni clear no hene na mo eni na ba she na kan file dale yo na kan no ele mo yo ثم يقول الله عز وجل نني ومان توفي با يوي دي با كاكه هل تنكر من هذا شيء نكو يعني انغونا نو به مين شيء ينك فاس نه عملي ني فايل من جي غانبه اتاوا غوا فيقول ننك مون با كاكه ene kauli moya biye mwege baba mo nineke mo ne ba ka ke yara ya la ya rab o nyumo dabi noko be ni min dina yemi fa yaqul nyumo man chofi ba ka ke adhalamaka katabati alhafidhun meni amema onuchumo fonji ke onuchumo papa ani ameshishi bolo amema noko nije na kainilo fa yaqulu la ya rab ninake mone ba ka ke dabi o nyungo thumma yaqul nyumo ba ka ke alaka udhur o ya excuse ko bolo o ya najiye mokolo beno ji udhure o ya najiye mokolo alaka hasana o ya nuchumo papa ko no chunlo fayahabu rajul ni ibahani nake mone eyoyo fayahabu rajul fayaqul ne ba ka ke la in benu chumo papa ko ne nchu fayaqul bala ni mo man chofe ba ka dabi nu chumo papa ko ye no chu inna laka indana hasana o ya nu chumo papa ko no chu ne ya wa mo wakato wahabu wa innahu la dhulma alayka al-yawm mane shishimo ko be ni ba ni nabo ashishimbo ya no ko mele فتخرج له بطاقة فيها ni abajiye card ko hale ni neke card ne angma ye card emi ashhadu alla ilaha illa allah e kene ke yuye mo ne na record ke machine ashhadu alla ilaha illa allah na angma ne ke card no wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu e kene ke yuye mo ne ke chui min kono قال نمونك ياك فيقول يا رب نبايو نباك ياك او ننشو او الله ما هذه البطاقة ما هذه السجلات تبا فيتين نك كارد نك نك فاس 99 تبا فيتين واكا كان كومبير انك اني فيقول نيومان شوفي باكا انك لا تظلم اكبو مواكشين shishimo ko bena ba shishimbo ya nakan gbineno fatuda usijillatu fi kiffatin na ke fast ne ba fon scale e one side kiffatin akaba fo kokon komeno wal bitaqatu fi kaffatin na ke bitaqa hu ba fon kokon komeno ona ke scale be ne yo nake be wali na ke scale ne noni hiya kokon enyo na ka scale sana ayu na ke card ne ho ba fo na ke kokon kome ya scale no na kai fatashat
sijillatu wa thaqulat al-bitaqa ni na ke fast ne fe fly ni kade ni la ilaha illallah yo mi ni le chi no chi mo hani fly ne me because those days ebona beni away on bi ka ke me no ba na ke sha me dade ko na ma £1 no ke ja ka ke £1 en fo no na call £2 na ke fo no ba lift £1 na alo je na kind no ne ke wolo ne a lift na ke fast babao ne fe energy hadith kuna chola ka shi hadith al bitaqa miniji she ni ne ke hadith ne chombo chimo la ilaha illallah wa no ba ke okele ka anokwale chombo chimo ni chi no wo chonye oju hadith ko ni gbara mo sallallahu alaihi wasallam ke mo fe mo ni obaba mo fe mo no obaba wose na agbegbele no ni otomo ba she wen iba yi shipon no obon mo fe mo no obaba wose na agbegbele no tomo yi shipon no obon ni ofe ko shirka which means no here tauhidi ni wo man cho fe ke o Ishaa fe ba ke la ataituka bi qurabiha maghfira no tele ke ba fe tomo fe inko Ishaa ba ke e ja ka shirka ba no sheni hadith ene ji hadith al bitaqa no wala ilaha illallah no ko wokele ke anokwale akelele moko beni isake ajale ke anokwale beja Allah e kometo ni wodo moshiye ne ke ni ke mo ne eno nyahan wake wayemo awabiye ne ni mene ba chon wona gbe ni chon mo ke ha gbe wo gbe ni gbo no wo pa le gbe ni Ramadan mene jibini wake woni kasimo baba nagbe kenyi wo manchofi asumo ni wafita meni amba bi Ramadan na amba na Ramadan se wabacha woni kasimo ne eno ke wogbe wolo ne na eke wake wolo koklo waje wolo koklo ejishi wombi nyi wo manchofi ni neke noni wakani ya tauhid min noni wakani ya fikihu min niji sifatu salah wambile ni ifi sena mo iha wajile min ka wasena bebile no fem noni wayweni je na kaini wambini mo manchope ne ke wo Ishaa ake wo dani won sole ni wambi ake ni mo manchofe ahani wana Ramadan ni iha wa hiwale no ke hineke ngane no wa fe wa sole muaji Allahumma ballighna Ramadan Allahumma ballighna Ramadan wa dua aji Allahumma ballighna Ramadan nyuma manchofi hani neke nyone ibani nawo bala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke neke nyone ke ha Quran kanemo ke niki Quran kanemo ke niki ke tahajjud ako bate shi nyonte qiyamul layl no ba fe qiyamul layl no ji nyone ni wo pa legbe ne ni ke nywa sumo be fiwo neke nyone ibaba ni ibani nawo Allah ehani wa fita meni na ke nyone wa babote e ya ke nyonko ke e ba e ke ni bi e ba e baraka babao la sen ke wa ke ka ke baraka noji nin papa babao khair kathir nin papa babao wa noji baraka ka ke baraka benoko ni jomo babao ye dromo babao ye no achola ka shi baraka no Ramadan mi o 1 second nuchumoni oba chunwe baraka babao o 1 minute nuchumoni oba chunwe baraka babao no agbalwa sallallahu alaihi wasallam e ka me yo ke hani ka fiti obi ye be ko ya Ramadan mi be ko ni ibaya ni je se na mako ke ba hamo ke na me fe ajeke hani otue e ka bono ni nyumota wo kano hingba ya kwe no ni nyumota wo kano na bo ya yue no ni nyumota wo no fe no ni ba jo na ane chon no ko ni ba fe se na mo e habo jele mi ke wose na gbegbile no fe o energy no wo yo mene kenyu asumo wake wa yue mo ba wa biene subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk
wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kemo yɛ ko yɛ sane bi mu